Jak na konferenciji za novinarov nahlášal minister Popovič, šit vybraný za prezentaciju konkursu od 330 milióny dinári, pretože má odličný potencijal za malú, strednju privredu i za novi tehnologijni rozvoj. Ja prešvečeni, že Srbija má znanje i potencijal, že bi predvodzela cali region do novej digitalnej budućnosti, okreme nahlášal Popovič. Konkurs za bespovratni 330 milióny dinári trvá po 1. september. Perša programa za mladi startup kompaniji od 3 roky starosti vynoši do 30 milióny dinári, a druhá programa namenjena šitskim kompanijom kotri rozvivaju inovatívnu technológiu, kotra može biti konkurentna na trgovišću, bude potrimani zo najvecej 37 milióny dinári.